usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya so taitasi, ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. Fifo e toi whaatalofa iso tātou tino, ia usi mai alau whaafonga. O le whaalawi loa o whaulu talaini le ngana Peretania, o le Let It End With Me campaign, e mana tua aire tēnei titi se furu lima tau sanga o Sana Rosa, na whanolo na ola o na o sāwanga tau whiusua inga. Wa amatalia i nei e le vaenga o tūpulanga talavou o le tō manga mo e pōpua ngā tia. I le momoli atu leo tāla inga ma whaalawi loa i te tonu a onga. O le kolisi o malu o fōu masangato i Josefo, wa amatai lea porokalame le wha moe au tū. Ia savalia e sui o tūpulanga talavou o le tō manga o tātu o tunu. E wha talatala no aile tā ua o wala e tāo fiai sā wanga ma vevesi. E peo na si le fia o ia kolisi wa amatai le wha alawi loa. Na fia talua i nei ni vevesi ma fiai se tama onga i di manua. Ona o se wha o lima e peo na mori ai e leo leoni tama onga o le kolisi o sangato Josefo. Wha lia le tō manga mo e pōpua ngā tia. O le tā ua o le amatali o le wha alawi loa ia kolisi e lua i te tonu o le tāulanga. Ona o se fe au lea i whaia onga ma mātua. E tā ua le ola ai maise o le ngaluru e whatasi. E te e atu le whaia o sāwanga. A wae le peti ai le nofo file mū te inane. Le sio si o manga saunga le mū o alo ma whanau o le tino. O le urua i porkalame lea o le Let It End With Me campaign mo Sana Rosa. A o lumana i leas freire nei o le a whaia i se sauninga whaapitoa. Mo le alo tama i ta i le titi o le tātu o tino una maliu. Ona o sāwanga. E tōs furulua malu o le malo wa ave eire wha alo alo ma manatua le lātu au nanga i lo tātu o tinu. I le sauninga wha leo leo e whaia i tau sanga te tasi e manatua eire tau tua malu o le malo. O se sauninga tā ua foi, a wae manatua ai i lātou wa whai i langi le fōlaunga, i lātou na tau tua ma ngā lue, wha pēr i lātou na whano ola ma soifua i le wha atinonga o le ngā ruenga. O le tausanga nei e to asfurulua i lātou sa ave i ei lea wha alo alo. I le sauninga o le Police Remembrance Day, sa wha manatu e ala i se sauninga lotu, na whaia le malu malu le kālesia metotisi i matawhele i pia. O nisi ua maali liu e au fiai le sa avea ma komisina, mo ni tausanga se tele ua tuanai, le fionga saunoa maali i Sunny Schuster. O isi e au fiai le avasa Solomona asi le avasa, sa umia le tūlanga wha leo leo le sa tini sinia, wha pea le fionga tūpuola tusa misi tūpuola. O le sa umia le tūlanga wha leo leo le sa tini, sunga le a taua pule ainu o le sunga i a lenga sa nganga ngalu Crichton, sa avea ma komisina langolango. O seve musu ta lai sa avea ma leo leo a siasi, po se detective inspector. O le sunga i a Samia Yosua, sa avea ma leo leo sa tini sinia, o ma mea peni a Mina Perite sa avea masatini po se detective sergeant, o Alexander Fania, masori ali i peito maleifi, na o la umia tu langa wha leo leo le ta ai lua po le corporal, ma a via vi inga sa ngalue le vaenga o te i fausa songi o le mtanga aluenga o leo leo whale pui pui, ma le toe fua te ina. O stasi na amana ia ma manatua lana tautua le sauninga o le neitau sanga, o le sunga i le leo leo, Constable Vaito e Lau Robertson. O le whapasinonga whai tū malo le tunu i muli nuu i le sorua le vaya sonei. Na vala a waisa tangi le au nanga so e tusi ma tausi tusi. A Sua and Paunga Associates. Whasanga i le associate tusi talama le au whaasala lau a Samoa, le Joas. O se mata upu tau whapasinonga lo mori ai fo i le pelestene o lea whaala putonga, ua whaavaina whaale tū la fono. E mafua le tutongi le au nanga po le pili na su e nai tusi e le asosi, e lea ofisa su e tusi. Wa safari nei le tolu tausanga e le i tutongia. Wa whaalua na wala au le mata upu e na o le lo ia le tutangi. Ma wa whaali ai e se ofisa sinia o le whaamsinonga. Wa toe fo i le whaila o le mata upu le whaamsinonga mo nisi tāpenanga whaale tū la fono. A o le toe whaatūlanga se aso e wala au wai. O se mata upu tau whaamsinonga le nei e tā ua o le civil case e le o se tangi o ni moni anga tau sori tū la fono. Peitai a alu ai le mawhaino te tongi le pide o le au nanga lea pisi nisi su e tusi. E iai le awa noe wha malo si ai o na te tongi. E ala i se tusi sai, lea e ta ua o se warrant of committal.
E ia le tele tonunga i lima afeta la le pidi e le itu na wha uruina le tangi, o loo mafu aile nei mata upu tau wha msinonga wha sanga le le Palestine, ma le asosio le autu stala, ma le au wha asana lau Samoa. O le pidi le au aunanga su etusi, e mafua le su eina o wha msalanga tau tupe le Chios, a wala na li poti o le taro le tupe na tu ina atu i le fono wha le tausanga le asosi, na usuia le tausanga e rua afe rua tasi. Na maole so ta inga le Palestine o le asosi mai a wha iroa mai ai, ua matua ngalo ia te ia malana lau nau. Ai o lo whaia so ta inga malelo ia le tu tangi mo se fetu na inga, i se awala e to tongi ai le pidi. Wai luma nei o le wha msinonga mau o lunga li poti o suenga wha fo mai, i le tūlanga o le mafau fau o le tamai tai o papali i sia fikau. Leo lo molia le soli tūla fono o le fasio te tangata wha moe moina, ma ua wha nei masina o nofo tau fia pēa i le vai ngā leo, i le whale pui pui i tānu malala. O ia li poti o suenga wha fo mai, o tu ina atu nei alo ia leo i lo ia leo o molia e whaitau iai, ma avano ai se isi la asanga, o le ata pena iai mo le isi vala au o le mata upu le asonga fua o le vai o sa fau. O iai se mana o leo lo molia e suia lana talite tee, i le ioe le i molianga. Peitai ua whaatari lea tūlanga i li poti wha fo mai, o tau au nei e le wha amsinonga, i le maletasi o tā penanga, pe iai se fetu na inga leo li suia leo le molianga, o le fasio di tangata wha moe moina, i le molianga o le fasio di tangata pa i valea. O le tālusanga te tala i tua leo lo molia lea na wha au i tua, o toi tu ina tua le lo ia, mo papali i sia fikau. O whiriwhiri ele tonga tongo ino no asale i moa, e a vea mano fuanga wha sao ma pui pui ale lei, ina ia a vea ai Samoa o se tasi o atunu o malo o le tangbulenga, e au fia i se porokalame, o lo au tu i ngā ruenga tau le pui pui o le si o manga whaale nā tura o ngā te whale. O wha iloa le mta ngā ruenga o puno o whaale nā tura ma si o manga, o se tasi leo mori mana o le tupu o sa lesa le toru, ia a vea lona malanga mai lo tātu o tunu umalana masiofo, ma avanoa na te amatai nai se polo keti e au tū, i le whaasao ma le pui pui o le si o manga o ngā tei whale, e peo nao fiai nisi o atunu e se furulima, o malo le tau pulenga i se polo keti whapea, na amata mea i atunu, na awai i le fono mo le pui pui o le si o manga o le rangi, lea e tā ua o le COP26. O le kalapo le Rotary Samoa whapea le Rotary le rangi, o lo ngā lurue whaatasi nei, i le tau mawhainga o le whaasao le tonga tongo i no asale i moa, whaatasi ai ma le mtanga ruenga o puno o whaale nā tura ma si o manga, e peo na sa iai se wheido i ngā sui o ia au nanga, i le whaai unga o le masina le te nei. O nisi o ngā ruenga o le a whaatino o lumana i le fono o malo le tāng pulenga, o whaalawi loa ina ia si le fia le atunu le tāu o le whaasao tonga tongo, e a vea mano fuanga malu mo mea olo le ngā tei whale, a o loma le whaalawi loa ina aloa i o le nei tau mawhainga, po se poloketi, i le temi tonu o le fono a malo o le tāmpulenga. Manuia le nei aso i fuafuanga, soifua. E silia ma le se laufale o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi atua i le cash power whapea le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umai le olu atasi o valu tolu tolu, lua 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 tolu, po le info@pacific40.com. Nau toi paponga le manuri atu no au ina muli muli o tātou tala pen paponga i le sōr tau tū mai tanga vai tipi au tanga vai pa moi moi le lofo le li muli no tau soifua tātou wola le aso antai au toi paponga sa paponga o tala mai si o tātou tunu o i Samoa stavenga tala tau mol silpil malo tātou tunu lo tu malu pena pa mawina au kilani su fitu mafan pana lo ye au kilani le so balu lona malu lulpo la malu luga ko ol pon o le silo pa yaso wa sa i vo tanto wa ye vo le ben ya malo la mar pola balu le tato tu no o le sabili ang mai sa de sifo au wa pon pa una ti munga ne yaso a lo tu mau pelo na bena pa mawina le so su fitu maulunga o le winga mo ta ala sa faria winga pa na tau ele ni mai
tu mau le awa pa upo nai ti munga le so tai au le sparai le sul balu bela pa mo mo tai au sul lualo na manu le po o binga po na tau le mai le sto na sui va ma pana le sto na ya malon manu le pia pi e se fulu ma le lua pa uti munga awa foi pa pena po winga le tau le mai le sa los fulu bela pa mo le sa ya malon manu le pia pi e se fulu ma le lua. Ona vai ngana tai pale mo la tau ta pena ia wa sei a mai mona o ngai fo i ta tau le weekend ya lo manai tau le sofa pena po e ta ya le so paraile sto na ia so sa yo o le so po ya o ke pa ngo ka le so ka go mo lo a lo mata ngo fier tau ya pa mai la vale u po le so a oni se tia ta jo le malu o tai ta ya ya ta pena me we silpia pero fa ola ame a per te pon pia ya i lei ame fa tonga na vol safety ni sila maritime ni sila pa pena pon tanga venga la ICC ole tai sui au ki lani leva vatu sfuru 5 minute leiva ile tai on le lan so le tai au ki lani to sua le tai ile 5 minute tai leiva po ana nei tai sua I oneanga o le fitu mintu le sulu la ori le sona so le tai o neanga. Sa mai ngai manu kau hit, loas pultoru minute te su tasi i le tai au ne lana so le tai I manu kau hit, to e sua le tai i le poana nei le apa o le sfumatasi, ma le tai sua I Morawai, su toru minute te su tasi tai au ne lana so le tai I Morawai, to e sua le tai le apa o le su tasi i le poana nei. O se vainga si o taha to tunu I Samoa, pa tala bantu le manu le tunu o lo fa penana ma umari tau tua le radio Samoa. Ya le lama manu luma to, pa tala bantu le nganga fa lalo le tau tua pa awa le radio Samoa. Le maru si o taha to tunu lo penana tali mau mai lo ele na soifua en mato wola e hai. Te lava ile Israel moni so ele pa manama ma vai si o na tunu. Pa uti monga I Samoa lo awa foi. Yes, you taha to no ele mafanti munga le bela pa mo mai Samoa lu su lu iba mo lunga lo yai mo manu le fia fi luas pul ma fa o se va inga nga ia tu ile I up north so mai kai kroi kai taia kai waka o le mangi ma mo kai waka so le sa ke le ma mo yo sau si vor do mai albani ya un pa manu wa le pa usi se le pa usi timu o se vai mo na wai kanto roto roma ta po ta na kin manu tu ya lo va pena po na wa le pa usi timu ya lo manu lu o umole manu lu o manu o se vai mo na pe plenty pas making country kispon max vela mo Wellington ne pe me amili pa mo na wanu sa pa ringa le fiola ma ga le manu lo mo Wellington ne pa ta la patu la mua ya mese onu tu tua oi o saringa pole na I Wairarapa Palms the north na bia ma Hastings ta ranga manisi vai onu tu tua oi se pa ia lava klai stete ia mona nu tu tua oi pito ila lo sau pale lo mana ya ele se kimu kai mingai au malua o manga ia o umale oi le malulu au malulu me lo ya ia deli sta venga na tala tau tala tai bang se tato no I Samoa lo fa manu lo awa pa uti munga lo mafa ya me so ni si vai ngonu tu ai mor se fi malo tato no ina ua tu la marta to tai mi su 5 minute le o te ele tu la fitu smelo pa ponga tu tu al tlinga se ava tu I pe ar tato nga E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Whaaui le ula. O se malamalamanga wha upu I le upu, o le whaaui o le ula lona winga, o le ula o loo ula ina e se tangata, a ua tō e se ina ma ula pe wha ula I le isi tangata.
Manatua foi o le ula o se tasi lea o vaenga o te unga wha Samoa. E mawhai foi o na whaapea ua tō ese le ula ma whaatātia ese mai le sana ia ula ina. Peitai, o le maua Samoa o le moanga ngana le nei e whaawinga i se suafa matai tāua o se ainga ua whaawi ese mai le na suafai. Ai tui nātu i le isi tangata ua filifilia e whai mauna sui. Olo na winga la o le ula o le mamalu. O le suafa matai lea o le a whaawi ese o le se suafa sao. Po se suafa maua lunga se ainga i tutonu o le nuu po le tumalo. E le whaawi ina se ula o se suafa vai matai o se ainga. Na o le suafa whaasa o sao le ainga e whaawi. O le suafa le nā e winga iai le ula. O lo o iai le mamalu, le paia, le mawalunga, ma le pule o le ainga. Le nuu ma le tumalo. A whaawi la se suafa matai, e le to iai se mamalu o le tangata sa suafa mua muai. Ua ave uma i le tangata lea ua filifilia e suafai. Ai masani o na vanelo i ai ele ainga, se isi suafa maulalo ifo, e matai ai lea tangata, e ta ua nisi ainga o le suafa malo lo le ainga. O te talo atu i le tatu ainga, ua iailo o manatu, e sa ili mai se isi e tau aveina le suafa o le tatu ainga, ua o matua foi ma ua o mai. E masani la o na fesila fai le ainga e fili fili, po isi e sui tūlanga i le sao o loo iai nei. A maua o na longo leo le nuu e whaapa ia le matai lea. O le whaauina foi o se ula e masani o na fe ese a ia isi a inga. Ai maise, pe a nofo lava le o loo suafa matofi le la te soso. A o le nofo lava e le lei matau sa afia. Na te la foina lava ilona au a inga e filifili. Whaaui le ula. Manuia lau whasonga le nei asu. You
Se po mari le kane se pa po tonga ke sanga Amerika Samoa ma le pia anga o whanga i tua se vinga no tātou tua ele lei mea uma ia Yesu a patasi mai tātou fi le mo. Patpati ai pēr le mātango fie o le alofa o le li lo tau soifua mo tātou wona lama upo ele nei aso lona mātango fie tai tonu au le tia mea uma nei aso i le patasi mai o lo tātou tua. Lona levi inga fa fo ia tu lana fa na fa tu tua ia matu mau atu ia te ia nei ma so uma ele noa ia ma tu pena o ele ento so fua ai mo vola ai o mai se fai le fia tai jo mai loa sputor mara minuto o te ai le tu lai fitu a wani ngalo a for fitu e an tana po nero tātou leina tolu fitu tasi lima i matolu numero aso i fort mano tātou tunu au ni ngano tātou email on air at radiosamoa.co.nz Facebook page marunga le YouTube channel pa manoa pe mani mailo sa ia pe a par fitu aso i fua ia nga et po ilean su lima minute i le manu ia te baba i po in tātou fa silanga i anga mana fanga pa tonga i kane sia manu ia o musika so i filoi lava ia o le so i fuanga nei o musika so ia mai po nisi o pita panta ta wasai le a lakwa musika so mari ola le ala mang pita mani me po le o fetu le ni mari so i fo mo ta to fa lango pa mo i le lofa le tua o ia lava fa ma pan mai ia ma mari pia yo to ngana mo ta to roto ia watu lo la musika ola kwa seki ya me ia be ele nei lao le le abno le nei ia le mi nga mo pa ro le tawai ia so pa ma lo ta to le so ke riso o te fa ta lo fa tuai le maurunga no ta to no mai lava i munga maurunga pa ia lava se o pito titi ta lo fa lava ma lo le so i fo mria ma lo fo lau pa ta lo pa poi apa au tana lelo pa tuna pa lia so staff o au toro nei mana longi ato lo tau suina le vai o soi fua so sto vini mo ni nganga mo i maro ma lo por ba pa tana patu le pa ngaluina poi ia mai mo pa pongponga mai tro man mano le tro ia o por ba pa tana patu tono long sia pe ta to ile lo fo le lo to soi fua la le so ma to vola ia ma se fa mlianga sa mai long to see ai tato o forovan patalo patu so se mota se ngase i mota mlawa ile ngalo lavo to talo ya usilfia ile li o ya lavo fo ma o lana pa ma no longa pa ya tu pa ya ne pa ifo ya mo le ma lo si tato te o na mo ya mo lon pe ngalo patalo patu tu ale radio Samoa sulima e va toro a mo talo flava Padalvantu la uso po tina to papino tulio lanto fa salanga so sto ese ya o forovan patalapata tono la ngona o tol file mo le litu musu pea yo to fil ngalo yo to potu taimi te mano o loai taimi panga ngoa ia te la ngona le pa ia to le nganga pa ia yo furitua lo la langi la elementa ngo fil la langi mo so i fo o le na o forovan patalapatu va ve mai se la se la fie fo i mai tato wo le li po le ala tato te manu yai ya pa tato pa tole malo le tunu o fe lava pa malanga mai yai a mesa lava si o tato tunu i Samoa o tunu e mau la to le tai la to le ea la to le ala ya tonu mai fo i ma tango fe lava le lo fo le li o mia lava tali mau fo i mai so le fo launga o lo yai fo i tonu o to le manu le tunu ya o poro pa tato patu pa malanga mai la fo si taimi to tu ai fo le tunu ya pa pena lava yo o manuia tato te pei lo ai o manuia fo i tato te ai a lo fo le tu lava na witi o lo pe ngai fo i malo longa nganu e ngau le leas. Ia patala pata mamtene tau tua na o le ngana whanroalo. Mua le na aisilia ala mua le alofa i lea tua. Ia la matanga nao me le le. Mua le poto mana te mai o lo alofa i loa tua. Tātou waro alofa i lea tua. Ia peo na alofa mai lea tua. Ia i tātou malama e ala ia Yesu Keriso. Esele mana ia pea tātou muli ta iai. Ia o onga le li. Ia lofa te le atu. O le tau tua wha uawa le radio Samoa so lima.
Iba tolu a mo tau tua mo e fitu aso le vai aso lua sul fai tu la mori pa manoma pa tai pe nga ya le ataua po sabea El Harrington e ya la tau tua fo e ma le sunga ya Isaac Paunga ma ro tau tua tunu ya fo e tie ma mlia toi fo mai fo la ba se lua la tau tua fo le aso tai au pe au dia le lofa ma le lo ta tua ya ai ma nuia la fa sanga la tau lunga le ala le ma fa ya na tu ilalo longo po ilinga na malo le tunu pe tau ne ai ia le lei a le tau ne ai fa ta pe o le tai lo po italiana mai so i fu mo lai tai to a ia le la tu ala lo tu au al fa nga ina telefoni io te le ni fa la o tupu mai ma o so i fu a o fa ta mana ta to fa ta mana ta to io ta ti al telefoni se fa o ti e mo to mana ta di lo telefoni te le no io ta o le mo le pasia ia moli tuli lo sa ia ke le lopo ala ma kam nga bale kam manga ngai pa swa va ma io le lopo le bare langi ma langai fe le mai tuli atu la ma sa o ka o lan me mat io ina la le ala tu ia ia spo tuanga le radio Samoa ta ua lo le mu si kam kau ia nga vale ia alu lo ele va pe kam kau nga vale alu lo ala mu mai mo li ai e kau nga ku ia lo fa tu mo la to tu pe nga venga ma lo pale ma lo nga lu nei aso io tu ia mo to la ia mai se ala va po fa nga lo ia ta to mo ni tu ta ua lo to anga nga lu nga wenga to fi ta to nga lu ma lo ia po ia tu mo ni la to fo nga tu au nga wenga pa ni le o fi au le o ka ku vai le wala nga le po ma ke sa fi e anga ko la makaga aka alu fi e musika o nga po pa tarati a penina su e lunga apia foringa ma lo la pa tai mafa ia ma lo la pa tai ia pena po ia pa tai a mosa mai mana ainga mai Melbourne kusal ka ko kau pa tai a mosa le uma ngai o lolo ia la ua asotofi la ua solulu Amerika no ausaro pati sa o pa tai le mai California no ausaro pati na inga pa tai chele la ba lo fa tu mo to por tu ya se lien si osi ia lo fa te la tu ma lo le mai kisa so le fai o mana to la lo papa ia lo fa kisa so le fai ma lo la ma tu mai lo pa tu sala hunt ia ma lo la ba lo ma puta mai fo i America Washington DC wolo faisi mamau ia pa tai Johnny Tauti o mai ia manuia po le fiafi sefo and 2 pa si ia ma lo la le mai ka lo fai ia tama tu ia le au pepe pili one tinonga ia ma partu ia sana masina pa mai ia so ma tai to ma ko la mo ngi si la faku o le po ma le pa mai le au pepe o tara o va ko ke pi yama o te o te ba ma tu la o pepe la mo nga o lo ia kama io e fengo fie e ana patu la o pepe per tu ma no falo ma no la ma tu mai ia pena va sefo and 2 pasi ma no la va pa time ma tu mai lo pa tena tu sefo and 2 pasi ma ainga ia manuia la pa sanga ne fiafi ia nei musika se veloi e antana le tato lai no so por malu tato tu
Música malie awe fefe se mai ona tene Usumai la pese malie Ata mai ma siva mai fata parti ma oso Le mai lua awale pa o Jesu a imiti fala lolo Awala e teita fali la pera meio se tama mai Mexico Tata fiti mai sito e aina Lelo omba tua po iuaita Uale pa fai la ma ono na fia si vai le malie o le musica Musica malie si vai musica malie awe fefe se mai ona tene Musica malie awe fefe mana ya si vai Musica malie awe fefe se mai ana tene Usumai la pese malie Ai ata mai mai siva mai fata parti ma oso Ai ata mai mai siva mai fata parti ma oso Taraflava o te tua le nei o e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I amanuia le nei aso
seua Kula bala fika Otama sasao Ela bate foi lima Siva la ia La mena sama umari E kuma e banga Sa fifiari E awa seua Kula bala fika Otama sasao Ela bate foi lima Fifiai, awa, seua, pula bala fica, sama, sasao, ela vai fornima, sensiva, lava oe, la mena sama mari, uma, vanga, sa fifiai, awa, seua, pula bala fica, sama, sasao, ela vai fornima. Sole, eva mali pese, malo le fafonga Samoa, malo foi le vai le musica, Radio Samoa #1 New Zealand agora, Simpson. Solo mana onga faiva vale olo ulocho Shemiti e apo o shelia Uamati vale tamhao ainga Talua ila upele Samoa Ola utai mane ola uasoa Nala upele Uamo watu wale iloa Noi mataune alopa Anamo oele uma Ele matine yale alofa e machala pea Ipuhava mana onga polasia ile ala Fua fuanga mole lumanai Fusia ita ua ile fea lofani Moi manu ae atia e mala Le fili lea e tamfa Kita mafai e fale anga Noi mataune alopa Anamo oele uma Ele matine yale alofa e machala pea Le fai toto Tanu e
toto e fuati ale samilo loto ua mai maule mafutanga o te hei no ale mafuanga ua sili se tashi ya ita ua haeno ai lo ta faiva le pubai ua masaa ole alofana te faatu muina noi matole alofa anamo oele uma ele matine yale alofa e matala pea le fai toto atonu e ai o se aso to eliu so finangalo o ita mama itonga o e uangatai olo umana o noi matole alofa anamo oele uma ele matine yale E tolu sula whetala le tino i tupe wa ta pena le Digicel mo lana whaapitoa. E whesoswani ai le tonga tāle sui whanga wai nei. E tolu whailonga tupe ta i 5 selau tāla cash. O le ase ina i aso whaweile ta itasi mo New Zealand ma Australia. Whatau so top up luas futala pe sili atu mai whale olo masani. Pe lafo foi online i le Digicel Pacific. O le mawale olo wabanoa i le sei. E te anga wa foi pe a lafo so se leni le My Cash a le Digicel i Samoa. E whaunga ai le ClickX Pacific. Mo nisi whaamtalanga wala au le over se lau tolu fa lua tolu. Sekia Digicel. Whai mea alofa i a inga mawo i Samoa, e ala i whaatawina o se hotel tā alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso tā ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo tā whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, a e piki e lau a inga i Samoa. Tanga i ane i le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au i le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Whaauta o le whanau o le tofi mai le li, salamo sa lausu fitu whau patolu. E leo toi umi ai o le aso whapitoa le whanau le lotu tamaiti o le nei tau sanga. Whai a mama dad, e pu e mai se video lau tau loto po lau pese, o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz, o lo yele link e lafo mai lau video. Ia awani over mane tolu minute, o le video e telean reactions lungo le Facebook o le Radio Samoa, o le ama wale whailonga. O te talan tau vanga le taimine nei, whangata video se las tofis fulu o ke topa i le iwa le tai au, whailonga i le afra se fulu i le awaudi o le aso la varanga. Whabole e na o videos at a mighty taito tasi. Manuia tele loto mighty, mai le pulenga ma le awhainga luenga ale Radio Samoa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. No tana tato lai no aso I pon malo tato to no hawani ngalo tato I meli na po ia manoa e a male tato apia po linga male YouTube channel I o e wha manoa e a mala mai nawa manoa malama leo wama ia te leo I tato I meli ni a mespo I lungo tato apia po linga a nawa manoa tato lai na tolu pitu tasi 5 I batolo numera e a mala mai Celebrate good times, come on. Let's celebrate. There's a party going on right here. A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We gon' celebrate and have a good time.
a celebration. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on now. Na mino tato laina mo leisi pas pu se kone tolo pitu tasi lima I matolo numero tato email on the air at radiosamoa.co.nz Facebook page malunga le YouTube channel wala mangi ke leo bango Together, it's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on! It's a celebration. It's a celebration. Celebrate good times. o tato pa toi ya sepo into pasi malainga manola pa tai ma mai alo sina anti mai merabet kisa so le pai malainga malai tola lo papa te jele lava e maswe na pa tali utubeli malainga ya manola pa tai sina leo kalo pai so uso ya fish lo pa uso mano leva mai pa moto aku o mau na mino tato leina luz puse kone ta pena bo le proclame sato pese famne oso for mano le tunu malanga fa alo Good time tonight. Let's celebrate. It's all right. Celebrate good times, come on. Celebrate good times, come on. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Come on and celebrate tonight. 'Cause everything's gonna be alright. Let's celebrate. Celebrate good times, come on. ya tan tono wa mai tato ben pa tau wa ona pai ma fong pa le po lenga le radio Samoa pa blia so por mano le tono I tamati na o so matua pa pincha la mana pa na witi o to umara man pa mnia to wa so por ne so lelo tato tu to pa popo nisi tau sanga stele so for mo lai tato mana tua pe ya be pe tato fa ya lona pingalo manuia te leo to wa so for happy birthday to you si pong mani se uso ya wo ya ai fo I o wa ma ku ia an se to wa mo o so le kano fa ape mai lo le lo fo wo le se me lo fo Sa
Tuta o le whanau o le tofi mai le li salamo sa lausu fitu fau batonu. E le o toe umi ai o le aso whapitoa le whanau le lotu ta maiti o le nei tausanga. Whaia mama dad e pu e mai se video lau tau loto po lau pese o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz o lo yele link e lafo mai lau video. Ia awani over mane tolu minute o le video e telean reactions lungo le Facebook o le Radio Samoa o le ama wale whailonga. O te tala tau banga le taimine nei. Whangata video se las tofis fulo ki topa i le iwa le tai au. Whailoa whailonga i le afra se fulu lua i le awaudi o le aso la varena. Whabore bole e na o videos ata maiti taito tasi. Manuia tele lota maiti mai le pulenga ma le awhainga luenga ale Radio Samoa. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunanga family noto mai le company o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa ban e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tau wha le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. Ama tatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala. Fe so te mai ungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe ai manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. E tolu sula whetala le tino i tupe wa ta pena le Digicel mo lana whaapitoa. E whesoso ni ai le tonga tau le sui whanga wa iei nei. E tolu whailonga tupe ta i lima se lau tala cash. O le ase ina i aso whaweile ta itasi mo New Zealand ma au se talia. Whatau so top up luas futala pe silia tu mai whale olo masani. Pe lafo foi online i le Digicel Pacific. O le mawale olo wawanoa i le sei. E te anga wa foi pe a lafo so se leni le my cash a le Digicel i Samoa. E whaunga ai le ClickX Pacific. Mo nisi whaamtalanga wala au de over se lau tolu fa lua tolu. Seki a Digicel. Baby, lomani! Hey! Oh! O le temele tōna mai lua me no te utea le tūna wanu tau tua de Radio Samoa so lima e matonu a mo. Manato maro ni lau tā po inga Samoa. Ia mai so le nā ui mo ta malawa i lātou sa pia ngai pi au mga venga. Le ngata leo la singa sa ia o tangata malana whai o uta manatai taritonu. Manuia mea uma i le whaatasi mai o lo tātou atua. E mo lunga alona bi inga po i atu o no le manatu mai lan tangata na whai. Awa ia le tangata o manatu mai. Ia o le nā. Pane li o ana ngā venga. Ia maa lora ngā lua ne aso whaaptai lau tā po inga le ato Samoa. Ia mai se lava le apinga le venga tutofia le atua. Whanono manua wa Samoa mo atai au. O lama se o pito i titi toi whata alofa atu. Le tautua le Radio Samoa so lima i watoru a mo tā alofa lava. Ia maa lo lava le polau pi ilo tā tua tu aum tu vai masina lona se pulu. Sawa masina lona se pulu. Ia, leo tātou i Oktober, November, December. Ia, pa mai lo leska malo ta end. Mo kau de ofo. O mo tau sanga, leo tātou anga e tu i le pai unga le tau sanga. Nga le le pele li, tātou nufo atu no e mamau, tātou wala mala ia i no foanga. Ia le lofo le li, lo lang tisia pe tātou ian whaamnianga. Mai se o le tausi atu, tausi ane, tausi mai. Ia lo mawaile tātou manuia. Ia mai se lavo le maanosi tino, pa sili i lo tātou soifua pa le nganga tātou te au nai mo ia malona pinangano. Ia malo foi pa aptai lo tō manatu mai i le langorangoina e mai se o lo tō talia ina lava o le tautua. Hane Radio Samoa su lima i watoru a moi maoto malao tō lo sa por pingana venga pe lava iai pa apetai tere manatu mai i le tautua le Radio Samoa su lima i watoru a mo. Pa mi luta o te ale tula malu se vai po nei tato fa a silsinanga pio anga malapanga. Tai sina leo mano lama mapta mai mana ainga mai se foi kisa so le pai pa te tele lama mo na fanga lo patu mo mana ainga lai tu la lo papa tu no munia mai o to tai foi mapta mai o tanto o le musika lama io a sauar koko lesa ese ma ngai o le alu koko lesa le ma ngai o musika ai a sau lo koko lesa vale con musica so na quasi la pio lo koko lesa ngai ka sami oni se pasi se langa tau no mai team no excuse sumba tanopa Samoa mana tuar tato sumba team no excuse ia so tofi
Astofi malava le OMAC Otara Music Arts Center ile taulanga pa tau i Otara ile apa leono ile apiafi ile se tongi ole ne somba ya pua ko me oe so mai tanto fi fa marastino fantasi ia wala tanto so i fua malolo ina mo tanto team no excuse ile se lau pa ono Alexander Christian i Otara. O le ngalo sau lominga o le tusi o le songa. Pātasi ai ma le lominga o le bao Filipili. E mawai whaalupenga o Samoa Sipo tutu i le manua e a inisi o taratu o Samoa o la ngā upu o le mtapa i oi o le matai i le whainga o whaalamlame e pei o whaipoiponga maliu o le o singa o ainga Pesila pa inga o Paulo si whaaloalo, whaarangingo e kare sia ma le telo le ngana whaaloalo. Ea une ngalo na wasi le fitsu ta lanta o tato tusi o le na morisi le fia. Na le ofisa laba le Radio Samoa toru ono pātoru hope o le avenue i Manukau City. E mawai monisi pantalanga bala au le oiva luono lua tasi lima iwa toru. Oiva luono lua tasi lima iwa toru. Pētanga iane ile shop radiosamoa.co.nz pa sa oka wa va al sekio pa sa oka ma go o le spasi silanga o marketi pa to mo tangata uma Maua ea manoa whaalau i loa ai, ia ma whaatau atu ai o loa, ma whaalau i loa ai au nanga e le marketi o le a whaatau taia e le C2 Harvest Market. Whaia le asto na e mua masina taitasi i le toa tusi i bono Swanson Road i Henderson, West Auckland. Amata le asto na i le salima Oktopa, mai le balu tai ao, se ia o i le spulu le oli monisi pamtalanga e le papso tai Janet tuitama at c2harvest.co.nz that's right ia marketi mo le langlanguina o businessi ia maoloa pa tangata nuu au mai ai masiona o nanga ese o le mantou Nau ta inga ia soifua manuia tangata uma manga ia paukuanga. Ia ma o le mapuanga le na o le mātou whaabanoina so abanoa ia mo lea wha moe. So mai tātou langlangoina whaatasi le maketi o le maketi mo tangata nuu whaapetai. O le manga ia. O le mkoa le nei a le paukuanga. La mo ia mo kaka uma lava mo lava noa. Ai lo lo le nai sawa le stato pasilanga fauta o le fanau le topi mai le o le lautusi salamo tasi lo fitu o le fai opo tolu e lo toi umi ai o ile aso faptoa ale fanau le loto tamaiti u sirfia fai a mam e a madad e po e mais e video o lau a tau loto ia po lau pese ona lafo mai lea i le website le radiosamoa.co.nz o lo iai le link e lafo mai ai lau video ia aua ne i ova ma le tolu minute. Wawa manga ia clear. O le video e tele ana reactions i lunga o le Facebook a le Radio Samoa o le a maua le whaai lunga. Ua tala le taubanga i le taimi lama le nei. Ia whaangata le video i le astofi, o le a 10 Oktopa i le iba le tai au. Whaai lunga le sulua, apo le sulua o le aso lama le na. Wha amore mole e na o video a tamaiti taito tas ai le o yanga maka makua ia manuia tele le loto a tamaiti pa tai ia ke po mai ya pangi pa mo ke to ga ka mai ku pani
Whaasilanga le maptanga le fast supporters I au ki lani nei. Whamanatu le tātou maptanga I le asparai nei, le aspa o Oktopa, lua o lua wha, o le a whaangata uma ai tupe o le laulau, iam tātou ticket e pei ona a tōwhaina ona tātou whono ai lea I le asasā. Nei le asono Oktopa lua o lua wha I le mauta Samoa I mangele le tu lai wha I le fiafi pe a uma sauni ngā lotu. Ia e mo mia lo tātou au waa poto le tātou whono lea ona e iai ma tā upu tā ua e tala noa I nai. Whaaptai te le lava le tai whono, mai vai ma le malo le au pepe whaaptai. O le whasisinanga, le maptanga, le whianga o mota. O le anta oto, whaai o tai loto, pa ia mau Samoa. Au le nei whasisinanga, e whasino tonu I le mautanga alum tam whanau si o tātou nuu pele o mota e au ki lani nei. E a mapito nuu taula lata mai o lea ua ta oto le lafo alu o le mana e ala I le wha moe si o tātou nuu I Samoa. O lea ua tāno tuailo o tau pa ia molo o tau mamalu e fia moa so o tau finangalo wha mole e tā ua tele lo au I mai. O le nofoanga e whai ai mōre silfia o le numera balu o po le balu lua Wiley Road I Pāpto Toe. O le asto nai, Spruiva Oktopa I le tū la tasi I le awauli. Ea, tāna soifua ia I le alofa maranga leo le atua ia tatai atu lo o tau soifua. Ea mso mātou wola I le aso o saunia poi e le laulau le mafutanga spa maristino ia mo le aso. Pāptai tele o le laulau ma le maputanga alom tam whanau pio anga o mō taa I au ki nani New Zealand pāptai. Wa uma, le ai, lai o mea nāko. Tā lopa o tō fionga ua toi nei o se aso o na masi I lea o le taitai o le Pasifika. Whaatasi ai ma Samoa I le bala au lia a le whamanatuina o le nofua inga le tupu kingi tui e tia o lea ua tasi nei le whaapitinga le fionga I le arori I a pulea I semi o le asa unua e whai ma fonga o Samoa poto ai ranglongina le fionga I a le atoa Sabea Aure Harrington ea mori ina se mea lofa Samoa mo le tupu tāro sangatu ai E matai uma o le amalanga e maailau u la whala ia malo fue e tapena. Ia a wā le tāpua inga o le saunoanga Samoa tautua nā e tapena le lei mai la ei ona e malu lu fafo I le malai e whaiai le pohiri. O le tōninga a Samoa mo le sitafia o le ie po le ofuwae tulou ia ofuwae uliuli ia malpelau e uliuli. Ia mare optino pae ia po le uliuli foi. O la tātou pasi e whae I le apo le lima I le taiao I le mauta le kanesia St. Paul Methodisi pārua o Tara Road o Tara ai alu ese le pasi le ono I le taiao o lo iai le lotoa a le kanesia ua maea o na whanoi e tuu ai o tātou ta abale ia ai malanga le pasi ia male nganga fa alo nisi nau tātou pasi silanga I whianga marapanga pa tonga e kāne sia manu ia sa moele tanu pele lea spai vai asa ma se mau ia tampai lava ina ia atoa poto tau tai stela natu iama pa moe lava e ma tele lo toa nganga ke usiano ma ngaro ila toa auna ia leita no ila ufonga pia o mato ofisa ilo oiba luo no luo silima I matoro no mera ia pa lau doa tili ai foi le winga o pasi silanga I totongi manisi o pasi silanga o silfia ia le lama le wala umai le oiva luono rot silima I vatoru numera
pete su sa o mai lava ele tolu ono pa tolu hopi o le avenue I Manukau City mo le lava tautua le Radio Samoa su lima I va tolu a mo pa petai pa petai tele I loto langa mai su lima minuto mo le tu la manu tautua le Radio Samoa su lima I va tolu a mo io e manatua le lofa Moni o la umasalo
Samoa. O se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Se kia Radio Samoa. Ia mai hani ua mai kapai welo e he lalo langi. Wa fola sienei o la tabu mafutanga o lo tala tangata. Ua ilo sia o itailuma o tangata. Ira ua tua ifua maia ita o leleanga. Fuanga mole lumanai o fola sia aile ala o lo alofa o aliliu e watafiu ai mai mau e ana tutu sa ota o mafutana o uputatino te amenero tiene o poselino le ola mai fesusu yai ele tu mau se me etasi wale auma o pao watu taula manuao le maunga o fitia ikuao le nuele le valo ia e iao ono walofa ualiliu e watafiu O le tali o manaonga I o loe whaatotonga I lo mauta ini taulelei toe anangata e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand wha a pese tino fōa le potumalo lo lau ai manafoa TV la au pese usa aisa masini tā lava telefoni fe aveai maisi a fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road I Henderson le Casa Beds and Appliances telefoni o valu se lau lua 5 o valu se lau lua 5 O se talafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunanga family noto mai le company o le City Car tua tusi tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tau whaale tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga ia tu le 5 afe tala. Pe so te mai ulungia Peter Prenanto le numera o lua tasi o walewalu fitulua. Pe a manaumia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu. City Car .nz. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Salina e watinga, lea wha
tutulua Seo malamalua Ina pepelo malalawa sa Oise wataliloa Wafa solo atoa Elenga taili tatala Antumulu leiloa nava Fatai taifu ya eva Masiana mio ualeva Kaleke kele fefe Laumia ayena na isefe Oise teteofo Wapei siti Apollo Walena kufa alalei Ai laula waitala solo Alofa seituia Winga ia vale manuia Usaunga mea faitele Fangatuai musi au failele Inati ole faife au Talo elele mafau-fau Tua inai fuatai fau au Ai supo ai la fanau Oka oka sau le pepe Imatau tia lo lima tango ese To anga ela uma awe efa Ama manga le au vale Mata kupoto ua o mai Seiva ai le rei mea ai Seifai musi fai sau Ele tau sami le fai pe au Leo langa wasa ona fai Ua le kupole iai Vale le ai fai pe au ai Atama mai le lau mea ai Isupo mapu Samoa Alua tune ole fasoa Omtai ma oa oa Ole totele ufalolo Oise tangi ai ole loto Tafale na ole ono Tinga inai me faiso o ai falata Ifasi popo Seifai ma se alofa Leo ni fana wani palonga Umatupe umafo itonga Tere anganga wa masa kisofa Usaule usuale nuu Ile malanga watau nuu Launga le tulafale Fautu ile manao isemane Mana ya upuole aso Tu ile mulipupanga matutalo Momoli male manao Iye tele mai osilafo Natoe ina wafau Nelo matua uoso fatu Ile neinu matua ulale mafau Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe ilangu ngana fitu aso le vai aso. Tavi tula mai le ua luas pulbaru mana midu te mate aile tula e manu tautua le Radio Samoa so lima iwa toru amo e mana tolo o manu via namana pasangon manu le tātou tunu umai maota manawa pe lava maputa mai le tautua le Radio Samoa ia tautonu pe lava musika pe po ila fonga ta po mai maota manawa ia misfo pe ngai po maputanga nisi o ainga ile le pia mesi na yo tātou tau ainga malanga mai le tu male tu o ke rope ia misalama si o tātou tunu Samoa tau mai po le fonga mai lava tautua le Radio Samoa ia pe lava tātou tianga i musika ia ole ole mangai o pese vo e parongo e ke le vo sia o ngale lu tau e vo tanto o e abia lo pa malo mal pa tai ya non pa nau e meso ta mali pa la un o lo va pe na fa ngai po i mal pa ngo pese o pese pa ma sau pese pa le nganga e o vi inga no tato tu mata ngo fi sau wai lu tau tato yo e tau pio fi mai o mele e o ke ka por pese o le ka le pa o ka se pese o le e kai pe ya le o le apo le tar tangata o le ku lo wa ka ukala lo mutu mo le afi ka ukala mo fa no e o e le kanga po le cruise sai singa e la un ar pe au e sau como lo la un ar pe au ia o la tu e le pa pe o la unga se pa fe au se kanga ko ka se pa mo le o lai pa mano si mota to uma a o sau la se me uma nga yo pa ko ngwa do ngwa o mo kwa ka lia ma loto mo la lo mai pie ia na ka o le lu ta wina ma ko e fesili la o ye e o ke pa pe o ke de ko lo ku o la unga mo pe fe o e se za bangizo ba ne pa po ko mo le tu o yo e lo tu po le langi o lo so i po le a pe se la unga pe
e lunga vai fe ola ko langa launga pe pe o launga vai pa anga i se tangata vai le ya o la to lo ua ya o pe la ko pe launga foi ke launga ma ai le i ma tu o launga ya ma fa ma lo si a nga mo tato ai mo ni nga mo i mo no tato uma wa pe lava po pai mai o pe lava e tangata le se ato to so i formula ar tu langa nao ia e sau la launga se pe veo ai la vea ko mo pai mai me ko ro o le launga ma le pai veo ia kia so le ke le lo langa sala le vera ngali a o pa msi ngo po launga pai veo la launga mo ka ko e le pa pe launga pai veo ngo fo nga ko ngo sa le o la launga ka so i fu o le nga me nga la ngo ka winga pai veo e o mai fa o nga ka yo la ai va pe o mai ngai pe e la ngo fo e ma la ka ko si dai ka ko uma ai alu la pa sa mo se mele ke alu mo awala te awala ke pa pe ke sa e so longo tango la ko fe sili le ma ko fa makala la i lo wata mai ma si fia nga mai le de winga le la nga mai apa yo la se me o la ko la ngo me nga ngai pa ya la me pa kong ku o pa na ma kong ku o ko pa o me la nga pa sa o la ngo ka ko uma ele va ver na ungas ko kasi ne au saula se me o fa le kong ku lo o ko pa o le nga o ka ku le lo fa longo fa fonga ya fion pa ya lo tato tua ia le tu maro tato tu ya me se fo ne ya so po ele la ne ya so mata ngo fie le lofo le i lo to so fu maro tato vol ala ma pi tampa ta so ina so fu maro le singi ya le lofo le tu tato ai fa ma no fo lau le wa tato to no mai lava le wa tu a am tato vai masina ronsful ia le po tato anga e tu mo masina muli por neto sang ia le lofo le li e a fe moi foi mo to malo ai le singi ya le lofo le li a mieni se tu orto te le fa ya non pinga ma ia tato mana tua tato ti ta pena so ia ka ko ka penga de ola pa kingo ma bebesi so lo ka ko ka penga ka ko de ola pa ba le no le na o le to sini o i tato o le la lo langi nge fe mo le poko me uma e pana e ma vai ai sauni ka o sauni tato uma me le fe mai e ma vai e le va pe la ka ko lo le va pe ai le leia le va au mai ke lo ko o mo ko e lava saunia ke alu moro fie ke alu mal fie e a pa pera le ke e fa pe vala au mai a le nga no ko fa leanga isi ka e o le ma le longo isi ka fa masingo po isi ka sore ke lo me nga la e mo ko amori mau mar ko spai awa ko ul fa masingo ko mar fa masingo tu ua ile tu langa maka pa yo yo wa fa yo rol menga lo nga wa fia tua se ya upa po mai ato to ola ko ya lu nga si yo mo ka ko mai le va pe o ia e tai to le atunu e le sa o le kala le ya kala ya kuma le la mam ka ko fia o le na tu wa le tu ran fa ma sinonga mi tonu e fai al pa sinonga mi tonu le tu ta to au ona tam fai im ta to fai o me le fai al pe ngano le tu ai au ya ta to ser mangai o isi tai mi fo le o te tala noa u le tu langa le wa ya le maka u kia nga oi online ko ki ale misi le asa wa sa ti te ma le pa manatua tau tu na mo ta to le wa kele masingi wa o ka ko tu lo le ngana wa kele ko nga masingi pa nga ka ko mai se la ma telefoni kwa fa ngo fia nga o ia ngi me to tino nise o tu langa aisea o le fata mala o tato le lama ua mahoa e le mele ua o ia le mafau fau tangata ua kausa ili nga e lake pū lea le ralolangi malako whaia mea uma le lato atamai awa le mea anofa le li e fo e tato e se senga fai e makau kio ai vami pa nga me se le li tangata nga ave e le mea anofa ai pa o ngā se e ngā oie o le mko ale maa ngai
Me le e po le e tu ora lo lava fa tu lo fo nei o tato matua e mana malama la to le ile inglisi ma fa petania mi so tu lang e bambe ke le me le o il termine o le tu langa na ai e sila tu te martina la sa o la to finalo le ba tu le upule click la ku mai pe 10 miliona la la fa pe ki nga o mo 10 miliona o le tala noa tātou e lea o ia laupu a tampai ngā manatua po ina i anum whanau tātou ia wama aile le tātou tūranga nana i o tātou mātua ai me so tātou e le wapenga o kako e se po i kako e le kei mi ke le wape e ke pōla just like that i lo sila o e tuina nau i more kupe mai ba kua loas puru milionga ana mko e kari kongua ke likia tapea mai lau ke kiliki lo na wa makulau sulima milionga o levanga ye longo ai ke mo kulaka ia le ya pa pe o ke le se me o ye I lau tu stupim tu ranga pena ai mo tanto o matala tato matala be alert tato talo matala te me uma le ya se ato tato fa mo le lofa le tua don labanga pa yo so san sili le o tātou. Tau nā alon whanau so san nei o tātou mātua, ma tātou umalama matala I mei o tātou telefoni wa whaingo fie o na ngau ia ai e isi tangata wa anta ma mai le mea lofa le inawe ai whao ngā se. E pa autai lea ka mai ki e suru iwa tau sanga a se masingi lei loa pēna whaapēanga o mai tutonu o au kilang. Ai onga whakuranga ngai onga ngawia mai me le o iai le mā losi o tangata soifua a o ia le pokoro ngi kamai kiki ia ai whape kahi le tu o ala e mau ai whakupo ia o ngāre tonga piti ai le umin whaonga lai se sila le tu ai me pe pelo ma mea ngaoi e polonga ai tātou le wha kainga maria iskanga ka atama mai le whaonga inga o nei o le taru fole o tato e meo masingi meo computers I am tulang wa pena telefoni iPad manisi o tulang pa uta le i tato malenga nga pano e bambe ke lenga ka ko se kulang wa pe awange e se ti o yo lesi tulanga o lawa o lesi tulanga lawa o mama ai e wa sawa I lunga o fa samo uma alam ko palang yal ka kana sa wo ilunga awane se tiar tu langa na la sa wa ko le wo leva wo yai ku pe wo leva nga yelo suapa tu ai pa sa mo mai ale ngol ko palang yal ngol ai lunga le ile top ole me a ko nga type mai ai fa sa mo le mai e ma ka kia le ka va mai o kamanga wo le le fa ingol fa sa mo manisi o Pacifica oni o tanto se o la mo kwa le ma fa sa mo kwa e tali tonu la mai ku mai lo la wakant o le vanga ka kaunga mai la wakant ana fa sa mo mai o le ka kia ile pas por milion e se le pape o le mo kwa ba nga ka ko a le ka ko le fa sa mo o sa mo ka le fa sa ai pa o le me wo ko e fa ro fesasi o confuse ai o le swa fa na ilunga Ano ko parang ima o ia ai saulu la lole e venga mai le vanga ngelo so fa le ke le claiming ala lus por milong pa uta le ngai menga pe fa ta la fonga le tala no Samoa le tunu e pele le loto tai tole na oni o tanto se nisi o fa mtananga na fa Samoa mai lungo Facebook e manisi o tu langa saule text ngai saule ke fong ya fa saulu la o ke le vanga kaunga claim lau o ko ka lo fai ia lofa le ima sau wina le toto ke risolo na no pele nei tangata leanga ma abe ese atu nu le o ainga mangoto unga atu ia bane va ponga le tunu sanga le mo tato soi formo pa uta le tato te mo ai me sili fa mo le to me o mo kam ka kiera ngoi online me le o ia tato matala ai leia te unga tupe ia e ngana yo tātou ainga me fai le lotum tulanga penata ma ainga po a ele e am tātou tatalo ele tatalo la ele e am tātou matala ia lo fanta ton marole tono pui
ona au lofa I lunga le mano le tātou tunu. Mua aumuri au pia o ia, pia lama tātou te iai. Mua aumuri au lo tātou tua ule ngate. Ia tunu e mamau tātou no pia iai m tātou ai tau malele anga I Samoa. Ia pa pena po ona lofa le li si o tātou tunu. Ia mana tua pia si o tātou tunu. Ile o toi mau. Toi lua vai aso usui ele fono. Ma lo pe on si le fia limas fuono. Ia tunu o la penano sie usui le fono I tono si o tātou tunu o la ititi. Ia leiloni me tupu ai manatua lau te talo. Ia lofa le li I ona taita ina I ona ao saunga le mo me ese ni nganga le anga whaana me lave. Ia lon fi le mo mlon lava nganga pa ia so sani le ia mata le manuia le fono whai ule manuia. O lona le vi inga po ia tia tia. Ai malo lau tā po inga Samoa whaapetai tele lama lau tā po inga mai atunu e mau. Patala batu ia ti mai no nio nio. Si lata mare ainga ia malo lama whaapetai lofa tele atu ele me fo ia fiafi ia ma tūlanga o lofa pena o na eva mai ai. Patala batu malo lama ia whaapetai kita so le whai e musika le fiafi whaapetai o ano whai palauli patala batu te nainga le lali anau atala le wā ia mane ainga ia sa whaata mane no whaalo lo maputa mai mo kere sa la whai ia whaapetai tele lava le mau ato lo maua pele manuia lo manuia tō maaputanga nai mātua ia ele tu ua fo isi o tātou tunu ia mai se lo tō wewa mai ili mo tele sa la whai lo whātu le lali anau atala le wā tausi a sa whaata ma le nofo alo ia mai se o nai mātua ma aingo lo maputa ati ai moli ati ai alo whaanga tele lama le fo ia fiafi ia ma neia le ma duo mako ia le mkwa bebela ia le alu le swimming pool lofa te lea tuzo pe loa I se tabi o luma I le lofa maranga leo le atua lo manuia si o tātou e kane sia mai se o mātua pa le nganga sunga to ina ia aptanga pa le nganga pa tua ia mai se o mtapa le uma lava o nisi o lo pa tau torie ngase o tino ia lo manuia lava si o tātou kane sia Lainga le lali se aso tātou wheloai I le alofa mareanga le leo lo tātou atua. Taimitu lai mai leo ua 10 minute o na tā leo le tu laiva tautua le Radio Samoa sulima iwa toru a mo ia lofa te le atu malo le tunu umla wa saunga le I le ne fo ia fiafi pa mnuia le atua. Wangangana mai o matangi I le tala fea veai E tata fo I liu a e popole I le ngalu fati Ne omia e ta I le vai ngalu o me fai ngata I ngale fo e mata fea tu o le tata Maria Vanga Shadow Raven Mafuta na mame asata uafaya
le te mele mai leo to ono minuti ona tana ona tuna iwa tau tua le Radio Samoa su lima iwa tolu amo pa tala patu ia Leonardo Mapsua haso male ainga paptai maptamai le peti sio ia male ainga lo eva mai sini Australia paptai tene lava le peti sio male ainga ma no lava le mai kisa sort of five paptai ka ko ai musika ma nei a ole na nita saulo o mai ia manuia po le fiafi o ko pai ko ar kai ningi ne fiafi ko manu ruma ia ar kamanga se ke le fiafi ko pai ko ia alula mare toast po le awalang i awange i mo ke le toast ka fa vai ambelo la em sin kama siamu ia me ko pai kokolo ya alofa te latu ya lato umulama lo mai Rosita sau fo i ya malola va paptai map to mai nita saulo le ai o ko pai ko eser ko pai ko eser ko pai fa ko lau ya wa le fo lo ni mal ko pai fa ko lau kamanga kasi ale puka nga pe le uru vole no ma opo tu lo le ngan ke lenga po ko pai nga ko pai fa ko lau ia nga pai no le so si ho le bella lo amelo le ko pai fa ko lau si lunga ia ko fa leo plate ho le ainga pa ya ko fa ia lau le ia plate ko purga ka o le tu lo le ngana ngai fi mar ko ia ki pia le pas po ko ka asurang so si fa nga ko pai ko lau ese la mar ko pai ko pa ko bai ale lo par ko pai pa ko la gol pisani se solo ya lo pa tu munu le pia pa tai la ba la li ana wa tala ba munu o to a tai mo lo fa nga mo mai na yo ta to ma to fa ne nganga ya me sole ka le si lo munu la ma to uma ya so ta to pe lo ya lo pa fo i por manga fa le ota mo pa tu ya lenga pa tai ba mai munu fo o lo le pia a lo la ba pa tai le ba mai a ya neta tu le pupu mai lata ka lo pai oi musica le fiafi ma no la va tai ia di ile ia sa le la pa mai ia kisa so le pai wa seki ar ko pai ngar kai mingi ngare ko manu lu le fiafi ia lo fa te la tu manu le tenu adala va se oso ka lo pai West Auckland kama West ia o mai rasta male per tu ia pisami mano falo ia mai i ranui alofa te lako uso rasta le ngalo lava after me sini na ua o kukalo sa o hi unga wenga le ne yaso after i map to mai male per tu ia pisami no falo ia man via foi o lua mano longa le nei po se ai kula le pesele o mala le pesele aluka ko pasi silanga pa pisi ngisi ia ona mo no le tato lo fanga tato mano lo She
si sa Ole pa masinonga ole mea chau e atua Ele whaia ia I se poto o se tangata I me wha atu sapo o se tupua ua tā E pule lava o ia I lana wha ai unga O tutupu mana tu ona o nei mea I male samala lea o wa aia o na whoninga La ia wha amanu a o le wha aola A lea fo iwa ia ta le pele wha atu sa Ia aua lea mana ia Le poa mai tua Ma le ola wha kerisi ano musiringia O te leilo po o lea Wa whai ai fua e karesia A e le whai tau ia umare tu si sa Ia aua lea mana ia Le poa mai tua Ma le ola wha kerisi ano musiringia O te leilo po o lea Wa whai ai fua e karesia A e le whai tau ia umare tu si sa A e le whai tau ia umare tu si sa
ole na ka mapapa lengi lamba wa se ke ka ko. Ia ma pa Maristino a to tino le tama a. Ta mi lau tula mai ono mara minutu wa te ai le tu la e va tau tua le Radio Samoa so lima I va tolu a mo pa tai semu noa mara ainga pa tai lo fatu I oe te se al kamanga o ko pa ko lau seki. Pantoia penise ta ambeni man no falo o lei io mai ale o kai tunga le Radio Samoa ia ala ko e mo equiliba kwa o pole penise ta ambeni saule o kai Radio Samoa equiliba kwa o talwa tu le se a Nicola ulu male partua man no falo lo maputa mai sini Australia ia o la wa e ko longa le One Tree Hill Darling Harbour sini Australia o Liverpool ma ngai ke pa maski Nicola unu ya ole na pa marstino le piafi on kwa ma ngai ala e wa pa pe ngo fol pale yo no vinga ngal ka ma pa la mal me mo ko lunga pa le ki pa le tos ono ngo vinga pa si over le piafi ai ma na ya ma pa le piafi ya o ma na ya po ia samani mani la to ia pa marstino awane ngalo pa Maristino io kauanga yesinga pa Maristino ina ia nga yo ya kore tino pa tu ya lens no foto ya mala ainga pa time up mai penise ta beli ya mala to umala ya malo pa tai io talatu lan tanto lina io to pa manatu lava ya tanto e te mi tanto tala noa pa tala ponga ile sao nga oi tu lo le ngana pa ngaina ilunga online le we yai to pa manatu lava tanto matala i te mi umar pa ngaina o telefoni awar song kiri kinga kambanga ilunga wai se ya maro au ilunga nga ia ke le ro menga se nga ia ai matala tanto ya me sona yo tanto matua tala no yai ia o tol fa nau ne o nai ata mai lava matua e kai mi fo le va ala to la sa o va pe oi mo la ka spor milion pum ia pa pe ngala ia ke le ko pe lai ko ngol ko skopia matua ya le la mal matala o tanto I tulanga pa pena ona wa sao ke le tol fole o kai mi I le pa ngai ngo masin ai mai se la bo tanto telefoni sau tu na ya matala I te mina ana utala tanto le na tolo pitu ta sinima I vatori numero ya manga e fo ile ya fo I mai elo faanga ia pola po se si meo e fingalo e te fia tala no mai ai ole mo manga ia lava ana utala tato le na tolu pitu ta si lima I vatoro numero ia para au mai ai ma rosa I puata ropa ma rosa I puata ropa lava ropa taito ma no lava fia tia kono tonina o mai le maro lucia faftai va tu la sunga le ni o taito malo la va tu atu no ia fio moli atina ia lo faanga fa mol taito ia le nei ma wala no atonina sa no mai faftai tele la va moli ava no taito ia mo buena moli atu wala faanga mo Tamato ina ya pa malua mal no fualo ya me se o e khari si e fa casa Samoa hindi sen ai ga umara ai me se nai tamam tinama tu se yo nai alo mo fa nau na tu fu fa tu ni ai mai tu ngal ne yo langa ya alo fa tu malo la vale o sai na yo ai ga umara fa lo mai tu no ne ya tu no ai mai se so se tur dan tang ya lo fa tu mo tu malava e mai se si un pele lava o mai le ya le pata fusia no ama tu anu ya man dia lava malo longo nei polo fa tu mo tu e mai se si o fa na fo yo fe ngai ni si mo se au mga luenga nei po ya man dia lava se ngai ai mga luenga fate foi se fa na ia maria ringa hoi marita ma le fa na ua mi se o tamo tanielu ia matas ma le fa na lo fatu le so ia ponga ma le fa na ia e mai si la to un mauro
I doa le uni tangata lo fatu fo ia le au malili ma le ainga ia manuia lava malolongo le nei po alo fatu fo i le fatua ia filoi auro ma le nofo alo taito Ai. ai mai se siau tina ia tua mafa ma stengni o situe ma siona ainga ma alo lava le tausi matua ia manuia la ngā luenga taito le nei po te alo fatele mo e wale wata tele o tau teilo ai ia manuia Te tene lava tonina lo fa po mo o ma no falo ai manuia ma lo longo le po. Tai lava taito mo fa manuianga ia manuia fo la ngā luenga to fa se fua. Ai lava tonina fa se fo ia. Mo lam no sa no mai ta lo fa. Ta lo fa la sunga le o taito. Mai fale. Ya, wa. Ale malo siango fol fale. Ia le lei, o maruru marco con o le uma de winter a. Ia sa warsa ngoanga. Ia me siri nai manuia, ia mo le manolo faanga per pani. Ia fa tai lava taito, vaku foi le a foi le, alo faanga mo sunga le wa ia yop fai valu male, fatua, o ia luanga luenga. Le uso fo ia malili mal fana u pap toi. Ia lenga kai le. Waku fa malo mari fa tai malo fa anga mole aso soifua le fionga ia le au pepe a Ioane Pili ia mai ole fionga fastopo I vai maunga I mota ia fa mangia le ko lo wong sulfiku le au pepe ia e mai se ia ka ko mafkanga le au woking sa moi mangele fa malo malo fa anga ka fel fane wainga uma panono mai wakule alo faanga felfani mo ko ai mai sera o fainga luenga kofia le tua ia manguia lava ia nga luenga o feanga ia ko sunga ma falkua ia ai mai se e kale se kai kas sa pe fo ia le mai kai le lile o la paki ma soteria I o tau ia o faanga nga ai sili ai lo faanga mo la sunga le awa o mal fatu ia filo au lo mal no faro taito lo fa kele aku Ai lava per pani a lo fa po e mo e ma no falo manuia le po. Mo le no sa no mai ta no fa. Ta lo fa la sunga taito fa taitele lava mo le ava noa. Ia mo le no sa no mai. Anga ma fa mandianga e fa pitoa lava mo si o kausunga lawa malanga ti Samoa. O si tina matua lava ya sina sa o le tama tua fino se o tama. I apolima. Ia, o le asonga fua na uli ailo na iwa sfurtau sanga. Ai o tae au o le afa amanatua I na I tō whama mau. Sina, wa o le lava atu lo waso soi fua. O na o le afo o te aru le lo e whaile aso whanau o si uso I anika I lea wā yaso. Ai, na o e leo I nalo utino a o lo wanganga o lo mafuta atu pia I ati oi. O mana momoli le mesa fa aftai le atua ia toe fa poponi sia so stelo lo soifua a wali tautua ina o le atua malana e kale sia ai mai se o tatu a inga ia ang malu pele ang le yo le atua ia fa malo I ma yo le tino lo fe ngai ma oi e momoli fo yo lo fa anga mo tatu a inga malava o lo mafuta tu ina ila tu na malanga mai Amerika ila tu na malanga mai Australia o ni sila nei matutuila ia mai lato umalava o lo Samoa o lo tō mafuta tai au e celebrate lo wivas futa usanga e mamoli foi o lo faanga ina ia o lo matutua I Samoa o nive a lua manu sa I iwa isa vai sa pia foi le tina matua ia vise o lo ina I vai loa ai mai se foi o le uso ia faufua I vai moso o si uso ia la fua ia asisusi ma petelo ma le whanau. Si uso foi la loi Hastings ia Monika le vanga ma le whanau. Ia o le tina matua ia lika asi whapea foi Julia Sangote. Manai tina malava matama matutua si o matu a inga. Manai o a inga whapitua foi le whamanuianga isia o whanau ante le ampongia masia la whanau ma leko ma Chloe masia la whanau Antonio ma Victoria masia la whanau o Caroline ma Jordan I Melbourne Australia masia o Pele o Paxton ia e whaapitoa lava le whaamanuia I lau ma
I lau susunga o lotu lai mai le foe Ai. tua ma le nofu alo. Ia pui ma leo lunga awala te le vave whaatau uina I maota malawa. Maua se malolonga le lei. Ala wha ile aso atai au ave le vi inga ile atua. Whaafitai to o telesia le vanga le lunga le telefoni. Manuia malolonga le po. Ma po te sia, ma po ala mo dia po le po so I fo ia te sia. Ah, so I fo. Mo le no sa no mai ma no dan sai mai. Akala fa ku lau sunga le ki a kongo po lau. Fionga e. Ma no so I fo mo ia le au ma le pa tu e anili, no fa mai se tu fine a tonina. Yo e le ko fa no ko ngai ro fanga a ko inga e pa kaya inga mo ro fanga. Ya. O mai o lua matua le au. Me ali ko a so ko ma fa ko ma ru mai. Foi le ko o lo e fe o lolo o. Ah, ya me ko ro e a o cambio o. Sorry. Ya ma no por au le au ma di man no pano ya mo le no le au no pang. Ya fa ko ke le a ko. Yo lo fanga ma sangira ba mo muanga mo le ko lo fanga de fanga. Salo wa la ka por ke mi fe ma lo longa wa fe au ma lo ka au de fionga ya. Pola ma ko fa ya maunga o lo fe nga ma lo ngai po. E fa pe foi ko I stand mo pe. Ya niol ma mitsi man fanga wa me se wa pinga la kiki ya meling. Ya o mai ngi I or ma ko fa dare ma ke I fionga ya ma posua ma se ngario ngalu fa me same ngalu pauri ya manguia marolongo ngai po ya o kure o me masangi mai se uso de lasima lasivi kalem songa pingo korek I Newland ya o malanga fiu mar kausi tu pai ya alo faku manguia lo ka fa nga like wala lang pa pe fosi ko fingi lo rin konge ya pa fo ma la inga pa manguia le koi ya ke oi fenga e mafkianga ma irkingo ya alo faku la ma ko ma ka ko le kiore kin kikile vai pua ya pa pe kin kikile fa fang ya pa pe fosi kin kikile peri oyo kai mariem mai pukau ya alo fa ku foi ndero lo mako ai ngol sala fa ngi kungu pa ngele ko ngi poi ma lo lo fa ngai fa nga do nga kayao ya kai ko e si sim ka u ke mga mia pe ang paule ya le paule na le ua fa ka mo ava sa ngai mo ka malawa bangi le sa udanga lo fionga le au pa pongan malo le tonu. Ya akong upeka ko fela foi si ya so le ore weekend aka morning pa maoni ya lo pantu ya lili o mo pa sai ki par tua ole ko in kilo makua le wo ingwar ko vai va le cool coffee ki akong ole akong ingam siang fanga u kai ranui o yende den na pusa moni mai lo fanga ya manguia akong inga e fa manguia foi ma kanga mai de ro ka ya akong inga ya ole vala wa kule mar falo lo ngai kula fia fi soi foi kai koro pa kur per kuo pa kaliu tai lili ma watu lo si fonga ba tango per par tua ma no falo ya pa tai le au mo via le po ya soi foi ya soi foi ole na mo dem no sa do mai tan alopa moram no sa no mai ya ba jo fangal maro le tunu na yo te mala yo tina uso mo tu pa ping sala mana pana witi o to malama
lo maputa mai a teito au kilani monu tutua o tunu e mamau ia alofa atu ia o tunu e mamau a pena po ia o toro nei ia pe po le penga lu tofia le tu o lo pa no manu o wasa mo ata au alofa te le atu alofa atu na ia pa nau le tunu pe ngai mano longa pa mnia le tua pui o tu ia o lofo le ni ia pe ngai o tu mano longa pa nau fa mnuia le tua ia te o tau nā le ngana mau e o tau numa tasi nā paingo fier pa peritania na liu mai ia lofa te le atu mo o tau mia po le tā penanga po ia o anga ia te po e ka le si e fia ia mo le asa pa o nai te maiti pa mnia le tua le o penga ni benga te tofia mes po i le so soani a pa ia o ngā sa mo le tā penanga po ia mo le asa pa o nai te maiti le asa mo mua pa ese la sangi ala sa tu vai a solia ia udia dia lofa maleanga le leo lo tato tua pa via le tua ia amisfoi ia so se mota ngase I mota malawa lo pa to dia malo le tunu lo pa te le atu mo to ia le pa mano longa ne ia to ia mo na malosi ia pa nga ina mo ia molon pen ngalo ia lo pa to ia to mau len lua futu ma no pa tsimai pena po ia penise ta bili ma le no foano pa tai kisa so fai pa tai tele lava mo lo anga tai mo pa mianga me son manatu mai foi ia manu ia foi ma no longa pa tai mo lo anga ile tau sala ya dio polau to te maputa pe tai au pa tai langa le tai le lofa to ia me ali alo pulo ngani I alofa tena tu mo e man no alo pa tai ma puta mai Newcastle na Australia ia ma to malamba ia tar tonu o marsi u fa mo tau lunga po sa tau tu nei po le es pai vai asa ma se ma sa amore tu no pele poto tau tai se la natu ia ma ia pa mo ma tele lo to nganga ke siano o te ma ngalo ai lofa tele tu na yo wo mai masani mai se na yo ainga o malama se no o sa to I lo fi a lo fa te le atu mo to se o china ya to mapa lo pa no longo mai I Australia ia to pa pel mo so pa mnuia le tua ia a lo fa te le atu mo to mai lo tu sa le li so tato mo nuia te tu taronto le ona soifua mai ia manuia Vai saúde, vai se vai na peça, vai saúde, vai na peça, vai saúde.